Serchhip cable network clear tu te chibai ule CHANCHINTHAR LAWNGTLAI anga ZIRTIRTU lusilal chanhimi HSLC le HSSLC exam mek te tan MBSE chuan hetiang hian HRIATTIRNA ati CHHUAK MIZORAM Board of School Education in HRIATTIRNA ni riat February sangni somni pahnia alo chwa to angin HSLC le HSSLC examination sangni somni pahni theory le practical lo om tura hian zirlai nau pangzinga COVID-19 positive an lo pal ani chuan exam tir lo tur ani a nau pang alo negative le hnuwa har satna anei lova exam chun zom adu chuan exam chun zom tir thei ani ang Candidate zinga positive te chu Controller of Examinations MBSE hna ahnoya WhatsApp number tarlana hian format thil tel mang hian exam ni apiangin chunu dar ni ralma in report zia tur ani a hetianga report lo te chu ruah man siam sak ani lawang HRIATTIRNA tur WhatsApp number chu 9863722521 ani NIMN kan Serchhip district ta COVID shikai mi somkwa patni mu chwa bel anni Nimina shikai HMUHCHHUAH zinga somni pahni te hi Serchhip pa shikai HMUHCHHUAH ni in veng chunga pasari New Serchhip bazara panga bazar venga pali piani venga pahni le saron veng IOC veng chimveng le BSE fa shikai mi pakhat cheu anne hengba ka hian bunglanga shikai mi som paruk mu ni in North Vanlai Phai le Thenzola mi som pathum ve mu anni a Chiatlang le munzola mi pakwa ve mu ni in buangpuya mi panga kholai lunga mi pali le keijuma shikai mi pakhat mu anni bok Nimin khan Serchhip district ta shikai enkol dam mi za somni paruk an ombelle boka heti han Serchhip district ta shikai mu to chu singkhat sangkhat zakwa somnga pathum ni in anjinga singkhat sangkhat somriat pasari te chu enkol dam anni to a shikai enkol lai zariat somthum pasari la omin shikai zinga mi somni pakwa an BORAL to ani Manipur election duty second IR motor accident ta mi pakhat a BORAL tukin zingdar khatle minute somthum panga khan Manipur election duty akal second IR battalion sipai te chuana motor pickup chu Tamenglong college kota brake fail awangin acheswala mi pakhat a BORAL midang pariatin hliam antuar ani Motora hian mi sompanga an chuanga constable kelal ompuya ma omte akum somthum pasari champhai zai on veng chu a BORAL Bishnupur district atangin second IR te hian an duty na hmun an sona Tamenglong district ta an om na hmun Tamenglong college chu motor lian alu theilo awangin motor lian thlen theina china changin pickup mangin anin thiara chip na number hi a break a fail pal ta hlau maya chet swana hi athleng ta ani Hechet swana hian constable 516 kelal ompuya hi vandwai thlak takin ahmuna a BORAL hemi chungchanga hian home minister pulal chamlian chuan budget session nei meka statement siamin vandwai na thlengpoi anti thule antor pui thu assoi ani Nimin khan Mizoram Mistiri Association MMA chuan assembly voi kwana an hmang Khwalian tan pulal mal soma Joint Labour Commissioner LESDE mangin khwalian chuan mistiri te chu mani hna tuipuya lotlin pui ngei turin afuya construction worker diktak ani awangin welfare board ta in register vek turin angena labor law hnuai ham thatna le zangna domna omreng reng dong thei tura ngai poimo turin afui bok Sarkar malak na fellow le mi puin labor ham thatna don tura diklaw taka ti an om chuan pressure group thatak ni turin afui bok MJA kai shwaina hnuaya kum sangni somni pahni atanga sangni somni pali chunga general headquarters ashwai tu thlan ani a chungte chu president pusilal choiliana vice president pu f lalram ngai ram hlunveng lai general secretary purau charliana khiangte Bethlehem assistant secretary pu arzo siam liana chan mari treasurer pu cd lal thamwana Bethlehem finance secretary pu wanlal shiata zuang tui General Secretary report in Tarlandanin Mizoram chunga branch aza anding to a member sangthum chuang anni Rural income nein president pusidi lal thamwanan akai shwaya rural pass azinga LESDE hnuaya welfare board hi district ina hmalatur le office nei turin Mizoram sarkar hena thlen ni ro se ti an pass He assembly a hian mizo mi puite tana changkai tur in nei tu le in satu te tan rem shiat na le mistiri chekaret tlangzar ani a le khabudor le MMA office upper republica te le thei ani Longtlai DC malakna in Pradhan Foundation bultuma zirnati masona tora ZIRTIRTU training kalpui tura master trainer te tan training BOATSAIH ani
Longtlai Borsab Dr. NUH Vanal Dika Malak na Longtlai District Chunga Zionati Masona na Pratham Foundation nen Changduna Pol nga achanga Pol som panhi inkar ZIRTIRTU titana Capacity Development Training Ruahmanna Middle School Master Trainer Tour mi som thum thanswa titana nithum o training BOATSAIH chu wa in khan Longtlai DC Conference Hall achan ani he training hi Longtlai Subdivisional Officer Sadar PTT Bekhaizi chuan manpuin Longtlai District chunga zirna in ma ason thainana manro changkai takni turin ahonga samagra shiksha Longtlai District ta Additional District Project Coordinator pu HLAN puyan hun kai shwayen inlom na thu asoya gurushala team 10 training hi anpe ani Pradam Foundation te hian Vodafone Idea Foundation le Indus Towers Limited nen changklangin Gurushala Teachers Training Team Hing Soin District Administration Tenen Thokhovin Atlonin ZIRTIRTU the Training and BOATSAIH China Longtlai District Apo District Administration le District Chunga MLA Tenen Changhavin Sarkar Sikul ZIRTIRTU the Tan Training Hikalpui Tura Ruahman ani Training hi batch niya kalpuitum ni in first batch at class 5 at changa class 8 ZIRTIRTU tele second batch at class 9 at changa 12 ZIRTIRTU tetan training hi kalpuitum ani a ni o online induction training BOATSAIH ani nuwa master trainer tu thanswa ni in voina chang khan first batch middle school master trainer tu te chulong Longtlai DC Conference Hall a Gurushala team 10 nithum o tu training anron pechana heng master trainer te hian Gurushala porter mangin district chunga ZIRTIRTU dang te chu kumkhatsung online training an pevele chindon ani SIAHA-AH Sensitization on Mandates of Agriculture and Allied Departments BOATSAIH ani Voin sumha khan DAO Conference Hall SIAHA-AH at male DAO SIAHA District Changkopin Sensitization on Mandates of Agriculture and Allied Departments Program and BOATSAIH Program hi P Elizabeth Kamei Chau PD at ma in kai shwayen pu evlal tlang kima BAO tipa block in kalkhom te choi moi na thu asoi PRL ram huni DAO SIAHA in program man chan le thil tum te soyen department shang te hi sarkarin ti tur le mo phurna shang kan kawa angat chewa chu kan mo phurna le ti tur kan kawa sarkarin ha chu mipui mimir mai ba ka department shang hian min shat puya kanin shat pui ton cheu angaya chumi atan chuan in program hi BOATSAIH chanchin bumi te amfu shwai tu te le kun na thok tu te kan som khom cheu ani ati in program ma hian agriculture le aka inhoi department pasari heng agriculture KVK atma horticulture AHNVT sericulture fishery department achanga mithiam 10 an department mo phurna le anti tur mandates theu PowerPoint presentation mangin ZIRTIR na hun an honga an malak to na le matsop te cheu po antar lang halbok Department in 10 PowerPoint presentation an pek zo hian huangzau taka soihau na hun le zo na le chana hun te man ngal ani pusang lot thanga BTMC ha block in lom to soina in program hi akharta ani Longtlai Borsab pu Vanal Dika Malak na NSTFDC achanga shisel na konga mamo pushuk na tur ambulance andon so nimen khan Longtlai CMO kuta hlan ani Ambulance in hlan chona program Longtlai Borsab pi sa hun mana Borsab Dr. NUH Vanal Dika chuan Longtlai District mamo an thlente ngai poimo a NSTFDC 10 ambulance anron pe ka wangin lom thu asoya shisel na konga Longtlai District mason na tur le har san na shang chok jang khai tu ani abe sei thu asoi Ambulance in hlan chona huna hian District Administration Official te Medical Lam Official te DRDA Project Director Additional SP le DIPRO te antela ambulance at sabi le document poimo shang te chu Borsab chuan CMO kuta ahlan ngala CMO chuan District Borsab malak na awangin lom thu asoibok ani NSTFDC hi Government of India Ministry of Tribal Affairs noya kumsang ni pakhat khan scheduled tribe te masona tura sumle paile kongshang shanga chanpui tu pol angin din ani a India rama scheduled tribe te masona theito pin ma anlareng ani tunchuma NSTFDC in Longtlai District na ambulance an pek hi cheng noi som chuang man ani a nikumsang ni somni pakhat September thla chang khan District Administration malak na in Corporate Social Responsibility CSR kaltlangin State Pond Company le Foundation shang achangin Longtlai District chuan chanpui na cheng noi som nga huvel adong to ani Chanpui na don to te chu Act Grants Bangalore changin September sang ni somni pakhata oxygen concentrator som NEAID le Crypto Relief India achangin November sang ni somni pakhata damdoi
PPE le oximeter chanhem tak Akshaya Patra Foundation Guwahati atangin November sang ni somni pakhata happiness kit sang khajakwa som paruk. Every Infant Matters New Delhi atangin January sang ni somni pakhata komol blanket azani somnga. India Red Cross Society atangin February sang ni somni pakhata hygiene kit za somruk panhile NSTFDC New Delhi atangin February sang ni somni pakhata ambulance te ani. Khatizong kha chanchinthar kan ti chhuat theite chu ani e.